College pun fibro season part te habere berkene ka post jong kene ka cooperative apex bank mo kila bun bha ke bakali kene nama kam amud ban update panganero tengah klet ban check te nganang check mentahi te habere bat kene kan mau kita apply ke topor nus nema arpunyo tarik Desember arjap sau kami te hadu Januari kan ka kod last date te kita post jong accountant terter kita lai tali post te mentah kila penmi ya kan notice ke ong ba examination schedule for 30 August 2025 empat penmi re ka fix baik kat no baje kan tarik ai bro admit kad ai penmi re tama shutho baik ba kan day live ho tarik August arjar san tekin sa penmi bade ka you date of availability of admit card can sapen tip will be published in the bank's website ngan sabu pane ka link po description jang bank's website ka day makeup.com. The result of the written examination of the provisional eligible candidate will be considered only if they clear the language proficiency test. The kinsapan mi ya ka result dalam adaptive exam kan tang lada clear ya ka language proficiency test kemudian ba kuma language kuma bito language apa di STM tu ya ketin la dek tin kasin ne ka ba ki pha ang tu ka ba pijit kumtai. Te kila airu ya ki list of ki registration number katangur ki ba long eligible mo nam tagane te ngatrai kitu ki bal apply nam tagane post kila don hi to registration number mar hakapor bal dab apply kila don to registration number te tang no tu ki ai te phiapan check hatu ujong phi udon em hakane ka list jong ki candidate ma list of registration number of provisionally eligible candidate you belong eligible te ki ai tang registration number te ngan shubu hang ne page kena kadur te ngan bu kaling po website sakalik hima phi na katu kan sadon ka option nang tu accountant la ne BSc list ka adon bank tu te hangne la da pai mentang accountant but BSc kidon list te kidon hadu jong kane ka accountant com head cashier kidon hadu 6000 tam ai ka apply nam ta kane kini ki eligible candidate kat kum kane ka list sangala page hangne kidon hadu kumba kia bun ma Syajar sauspa knai pa arngot ai tes check di mapin po website ngan sibu baik link tes klik ngatrai pian nang hi ban klik ban check bat sakan mau ngatrai pla bu screenshot juga form go jong pi lo don baik registration number te habai de bat ka berkene ka we ka euro BAC ka ne ka de BAC jong ai bank assistant com cashier ru kini na artali accountant but bank assistant com cashier kimi ki list of eligible candidate ki bala ban yo to exam mo tambai ka admit card num tampar ai re tekin sa pentip ngan sa update ngan saya check nomor ajan stang artayo ka exam ta kane te long ready lupa no bat pen kre nam tagineru la ban change ne la ban ne ya kata mla ban tip tamba phya ready lupa te ndala mi inotis dengan sa pentip te hayam ta kane khambun bhai kane kane ne ki don hadu 8000 laispa new pu prangod ai ba apply nam ta kane belong eligible mo te ngan sabo kaling po description sa check ki ma phi nam ta kane klik hatu ka website direct kan poi ben klik mina po description te ngan sabo ro po comment section ne kaling mabun ki bomnang ban klik po description te sa check ki ma phi registration normal jong la de phi eligible name nam ta kine ki post ba phi will apply te tangkan ne hi jim tip pleasure